Berdem baş, xwendekarên hêja û delal hêvî dikim hûn tev di baş bin. Ez mamosteya we ya zimanê Kurdî Darî Xelîlim. Îro waneya me ya Refa Heştayê. Hêvî dikim xwendekarên hêja ku hûn jî pirtûkê xwe serûpela stî û heştan vekin. Îro waneya me li helbesteke ji helbestên me yê Kurdî ji xwe nivîskarê wêna jî şehîdekî nemire. Wî ev helbest nivîsandiye. Anaka em ê helbesta xwe bixwînin û em ê navaroka wêna jî yan jî mijara wê ku li ser çi nivîsandiye em ê nas bikin. Welatê min xwe nespêre dijminê hov bi nezanî, xwe nexapîne çargotinên biyanî, li ser te cangoriyan serê xwe danî, ma tu dixwazî dina me de bibî dilmanî. Di vê dekê de ji kê re dibêje ji kesayetên ê xwe cihî ji Kurdan re bi Kurdan re diaxive ku dibê xwe nespêrin dijminê hov bi nezanî, yanî bi nezanbûna xwe, bi xeşînbûna xwe xwe nespêrin. Çi qasî we bixapînin bi gotinên biyanî, gotinên ê xerîbî ji we, çi qasî we bixapînin ji xwe em gelek cara jî zanin ku gelek rewşenbîr û gelek siyasetmedar û zanayên me yê Kurd hene got herdem dijminan cihekî ji war dibêjin werin dev ji vê dozê berdin û dev ji kurditiya xwe û welatekî serbixwe û hûn doza wêna dixwazin dev ji wê berdin wer em ê cihekî taybet di dewleta xwe dibidin we em bihêlin ku hûn serkêşiya cihekî taybet yan cihekî bilind aseke bilind de di dewletê de em ê bidin we lê piraniya van kesayetan xwe nespartin va gotinên biyanî, va gotinên ku ji war xweş dikin lê hema xwe li welatparêziya xwe û li welatê xwe xwedî derketine. Ji xwe dibe li ser te gelek cangoriyan serê xwe danî me ma tu dixwazî dina me de bibî dilmanî. Ji xwe di vê dekê dibêje dibê va cangoriya gerekî em li û xwîna wan xwedî derkevin. Gava got em li xwîna wa xwedî dernekevin wek dilmaniyekê di navbera me û va şehîdan de çêbibe. Malbatên va şehîdan de çêbibe gerekî em xwedî li welatê xwe derkevin ku em karibin mafên va cangoriyan bînin dest. Te em kirin sêwî hiştin ber dîwaran, rêberê me tev birin li ber sêdaran, li Amedê hilawistin şehîdê pîran, îro jî dixwazin dawiya rêberan. Dijmin herdem têkoşîna me, kar û xebatê me, hilawistên me yan jî helwestên me bibûrin, helwestên me dixwazin hertim moralên me her wiha bişkînin. Di vê dekê de dibe çi qasî em tev geriyan jî lê hema herdem em kirine sêwî ew li ber dîwara jî hiştine. Rêberê me hertim çi kesî ku bûyî rêber em bêjin şoreşekê bi rêberê partiyekê be ê got tevgera Kurdan ber bi aliyekê dibe yan jî wa sîstem û rêxistinkerî dike di vê dekê de wan rêberan herdem tu nedikin bi sêdaran têwateya ku wat şeniqînin ji xwe li Amedê hilawistin yanî bi dar vekirin yan jî şeniqandin Saîdê Pîran. Saîdê Pîran ji xwe şoreşeke pir binav û deng bû û pir giranbûha û dilsoj û bi êş bû bi rastî li Bakurê Kurdistanê. Îro jî dixwazin dawiya rêbera, îro jî çi rêberê me Kurda got rakirine û xwedî tevgereke pir bi rêxistinkerî ne wan jî dixwazin hertim wan rêberan bi tu nebikin. Ji xwe em gişî zanin got rêberê me Serok Apo jî got çawa îro di zindanan de dixwazin got wîna tu nebikin. Ji xwe bi tunekirina wîna tu jî de got van rojan jî got serê tê kirin. Ew jî giştek dixwazin got wan rêberên me tu nebikin ji bo govîna me, îradeya me bikujin lê tu carî negihaştine vê armanca xwe. Careke din ji bo min bibe cih û war, dêroj derkeve ser te bibe buhar. Ser te çê bibe buhar. Ser te çê bibe buhar. Evad vê dekê de wekî em bêjin hêviyekê li ba xwe çê dike divê careke din ji bo min bibe cih û war. Ev ji Kurdistanê re dibêje. Wekî hêviyekê xwe davêjê dê wekî xwe davêjê dibê ez dixwazim got carek di dijmir bibe wek cih û war
دي دركب بلا دركب السرته روج و هر وها چه ببن بهار و آزاد به گلی بندست و هجار گلی بندست و هجارش با گلی کرده و اف چند سال سر وانا سر کردان بندستی و دو سالداری چه بویه ده سالداری چه بویه به گرکی او هر بد و روشه که آزاد به و جبن و دستی و هجاری درکبه امی بیجن روزبونا میه 21 آذار شوا 21 آذار روزانه روزی روزه که تایبت جنت و یا کردان ریه به او روزه دوی روزه ده امی وکی روزبونا خوا جنوب و جینا خوا امی بدن دیار کرن شوا نویسکاری مجی وکی دست به که دما گوش شهیده کی نمره خوندکار می هجا دوی دکه ده ام دبینن کو هالبسوانی ما چاوا بحثا ام بیجن ایش و آزارین کردستانی هر وها کردان و چاوا برخوادان دایه چاوا سر هلدان چه کرنه چاوا تکوشین کرنه لهمبری دجمنان لهمبری هویتیه تبری گو چقاسی گوتین بیانیان جی ام بجوار بهار آنین نوق خوش کرنه جی جبو گو دو جی دوزا خبر دن لهر وها و دو دوزا خبر ندانه و وکی خودی لجانگورین خویان جی شهیدی خود درکتنه هر وها هیوین خوشیدانه دیار کرن گو هلبت مادامی اف خاک عم کردایی و هلبت روک المبگره و سرویجی ببه بهار و چه ببه اش خواهی رامانا بنگهین داخوازا هلبستوان به سرفرازیا کردستانی داخوازا هلبستوان به آزادیا کردستانی خندکار مهیجا پیون هبون واته وانا دبک و نزلا بو لهمات ده شروع بکرنه ده جیمه دا زلال کرن بیانی هبو یعنی غریب گاوا گم بکسین بیانی آجی گوتنین بیانی تی واته یا گوتنین غریب یعنی نکردی سویش خوا او کسی کو بیده و بیباب ده جی سپارتن یعنی رادس کرن گاوا گود به سپارتن فلان کسی یعنی دا رادستی وینا کرن هلاوست وكأنا كما جو هلاوست سعيدي بيران يعني بدار وكرن يعني أو شنقاندن برسين ما قوتي برساي كميد بيجي غير أم ببيبن بياني خوا بخابينن ويجي ببا أمي تنببن قاوا جو أم خبوا قوتنان بياني خبس بيرن وا قوتنا هلبت أمي تنببن أمي ببن برسامي آدو يمين دبيجه چه کنگی وی ببه و کنگی وی بهارا ولاتی ما ورا دماکو ام خدی لولاتی خواه درکبه گاوا گم خدی لولاتی خواه درکبه و دمی بهارا ولاتی ما چه ببه دماکو ام خدی لولاتی خواه درکبه پرسامی آسیم دبیجه چه گوتی جبوری برین کردان نین بن بدار وکرن پیوسته ام چه بکن دوی ام لوان خودی درکبن و دو شوپاوان تبگرن یعنی دوی ام خودی لوان درکبن هر وها لگوری شوپاوان شوپا گواج مردانیه ام لگوری ویجی تبگرن دوی ام لوان خودی درکبن دوی ام لوان خودی درکبن و دو ام لدو شوپا وان تبگرن تمام خندگار می هجا شخوا دوی دکه ده آوای کو هلبسا ما پید هاتیه نیویساندن هفگرتیه يعني ببارية أنا كان بالا خو بديني آني 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 آن يعني بالا خو بديني دي بتشاوا هما ببارية هر وها هفدنج شو هتايا هفدنج يانجي ببيفان ببورن ببيفان شو هتايا ببيفاني يعني هجمارا كتين و إيه همو
خێزikên helbestê hemman hejmar e. Em ana bijmêrin ku em dibînin ev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kîteni em bên a dîtir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 her wiha ku heta tu dawiya helbestê jî derkeve aynî 12 kîte derkevin ji xwe ji vê cûreya helbestê re jêr tê gotin helbestên bi pîvan yanî hejmarê tên di hundirê her xêzikekê de hemman hejmar in. Tamam? A dîtir jî em bînin gava ku em vê helbestê dixwînin gelo bi çi awayî hatiye nivîsandin ji kîja cûreyên helbestê ne em welat parêziyê tê dibînin her wiha em lehengan tê dibînin wek Saîdê Pîran û gelek kirêberên me di vê dekê de dibikevin bin beşê kîjan cûreyên helbestan helbestên ê destaniyan jî helbestên epîk helbestên destanî ku em bînin bîra xwe ji wan helbestên ku lehengî û welatparêzî tê de heye ji xwe divê helbesta xwe jî em dibin diyarkirin ku çawa ser welatparêziyê diaxive çawa ser lehengan diaxive û me nas kir jî ku bi pîvan e her wiha bi bareyê. Xwendekarê Meydelal em bên ser rê zimanê me rêziman ji xwe li gorî me diwaneyên pêşî de me nav da naskirin nav li gorî çêbûna xwe nav li gorî wateya xwe me birbûn aneka em bên ser nav li gorî mijarê dibin du beş yan jî mêjera xwe nav li gorî mêjera xwe dibin çend beş nav li gorî mêjera xwe mêjer yanî hejmara xwe li gorî hejmarê nav dibin du beş navên yekjmar û navên pirijmar. Navê yekjmar çi ye? Ew navên ku heyînekê tenê bi me dide nasîn her wiha tu qertafên ê pirijmariyê nagirin. Qertafên me pirijmariyê çi bû? Ew inin ev ê pirijmariyê wek in, ne û inne, an evin ji xwe ê got em bêjin wek qertafên ê pirijmariyê ne dema ku em dibînin got qertafê me navê me ê yekjmariyê tu qertafan ji van qertafan nagirin tê wateya ku yekjmarin wek mînak em bêjin botan efsaneyek e em ser cezîra botan ji xwe em axivî bûn berî wêna jîwaneya me botan em ser cezîra botan dibêjin botan efsaneyek e botan efsaneyek e tamam di vê dekê de botan ka em binerin got tu pêvekên ê pirijmariyê girtiye em bînin got negirtiye ev tê wateya got botan çi ye navekî yekjmar e çima ji ber got tu qertafên ê pirijmariyê negirtine cûdî çiyayekî bilind e çiyayekî bilind e bilind e cûdî çiyayekî bilind e ka em li navê xwe binêrin bala xwe bidînê cûdî ka ti qertafên yan jî pêvekên ê pirijmariyê girtine em bînin ku negirtiye ev tê wateya çi tê wateya ku cûdî navekî yekjmar e temam xwedekarê me hêja me got nav li gorî mêjera xwe dibin du beş navên yekjmar navên yekjmar tu qertafên pirijmariyê negirtine ser xwe em bînin wekî botan efsaneyek e botan ti qertafên ê pirijmariyê negirtiye ser xwe ev tê wateya ku botan navekî yekjmar e her wiha cûdî çiyayekî bilind e cûdî jî navekî yekjmar e ji ber got ti qertafên ê pirijmariyê negirtiye ser xwe. Ana em bên ser navên pirijmar ew navên bereva jî ê yekjmar ew navên ku gelek heyînan bi me dide nasîn her wiha qertafên pirijmariyê jî digirin ser xwe wek mînak şervanên azadiyê
آزادی شروانین آزادی دست به مشا آزادی کرن دست به مشا آزادی کرن کامل ناوی خو بنیرن که ناو دندره به هوا که ده شروانین بالا خو بدی او ناوی هان چه پیوه گرتی پیوه که پرشماری گرتی نه افتی واته ها چه گو گلک شروان هنه گلک هین گاجی گلک مروف گلک شروان به مدانه دیار کرن جوی ناوی هانه رگو از بیجم او ناویال گوری میجه رخوا خودکان و که ببین بشه کیشان بشیده ونی بیجن او ناوی کی پرشماره چما جبرکو قرطافین پرشماری گرتیه سرخواه تمام اکمیناک کی دیتر جوانان لروجهلا چالاکیک لدار خستن جوانان لروج آوا چالاکیک لدار خستن که ام ناوا بنارن ناو شخوا جوانه خورد یعنی جوانان بیده که اب آن چیه بیوه که یعنی شی قرطافه که ای پرجماریه افته واته یا اف چه ناوه باید گوری میجره خواه ناوه کی پرجماره چما ناوه کی پرجماره جبرگو قرطافه پرجماریه گرتیه سرخواه تمام خندکار می هیجا و دلال مناس کر کو ناو الگوری میجره خواه دبن دبش ناوی نکشمار هر وها ناوی پرجمار ناوی نکشمار اگو تو قرطافین پرجماری ناگرن سرخواه هینه که تنه مدده دیار کرن بدومی ناکان مدا زلال کرن هر وها ناوی پرجمار او ناوی کو گلک هینا مدده دیار کرن او قرطافین یعنی پیوکن پرجماری دگرن سرخواه وک انه و آن وک آنا جی مبدمی ناکا زلال کر خوندکار می دلال ما هلبستا خوان مداشی رو بکرن هر وها رامان خوی بنگهین و پرسه خوشی ما چاره سر کرن او بچه آوایی هاتبونی ویساندن با آوای دستانی هر وها به پیوان بو پیوان مگو هجمارا کتین هر خیزکی که عینی هجماره هر وها رزمان خوشی مداشی رو بکرن هیوی ما خوندکار می دلال گوانه با آوای کی دیگهشتی گهاشت بوه سرکفتنی جوه رد خواست